will be a OB4GTV. Your name still remain over back up. And then, many a good and for me, and I wish you. This if you I had dead to I boom frete, I had go. I had the papa. Men say, my man, my madam, my baby of Freddy. Or him and sending for higher war. Reverend Evangelist Steve, and Reverend Steve, a woman sending for so. And I will add a franny, okay, say, a woman Sabukuma of okay, say, Heba. Na and then some night they can be a because and then the awful topic when I live. Yet the Baba be give the eye dream. Na yo abrabom near me be a was said, if you must son, every one said, I was said, ye did become. You be said, and Mpena and our dear day. What do I drink in the back? Nammy my drink number. Not panels so do my dad, I drink number. Near whom choir, ye best say, choir, ye before swap. Our ear, ever yet then, near home. Indeed. The topic for today. Reverend, we did one at house me let you out. Yo, Miss Chair, yo, say, the Radin Uncle Ponce. Yes. Now, Michia, Ubibia, the old Remy, do you sue some poor and I said to cook, and you Michia, Ubibia, or Bab, who can name Michiano, Prophet Peter, the dear Michian, we say, we may appropriate, Yamachiba, and Tonoso or Tiemia, and Misso. Michiano and Kerja, also a cuckoo and moons of Papa. You never say, and now I am food idea. Men are now old mammy, if an easy fool. And it is always say, Reverend Steve and the Ofankram would drink, like I said, Fleming. Reverend is a fool. I didn't another. Reverend is a fool. Now, sir, it means so, Michia. You can for near the Mamma Barca de Sala. Barca Day, we had a Cassia, in Chiancoma, Ubibia. Yeah, name comments Abum Hasua, Namama, Ada Afane, Okisi Heba, a bedroom doctor Cassia Baco, or no, say a bedroom over, Obana say I'm on one instant. Now watch it. Now the call, young Vacamica, young Fran. Brother by Jodia, the Major, also by Jodia. Oh, again. Chair, you, the Yamiasi, OB4GTV. A chair, I have 40 years for you now. Michiame, and I'm in myself for you now. Part photograph Michiamo, only just Michiamu, and I saw from Mpena and Minimono, a friend Jataba. Yes, it's any preaching, but she was preaching Mpena and pass off a baby in a Michel, or more in Yansania, or dinner for twice a monosoka. And Michel will be a. Oh, yes, you did. Now, shall be yes, you did. I know OB4GTV. I miss special because I had the name of Pap and any of my good damn any of the boss. Young Cassaby and Plantrey, and I say, and yet, fact is so much to check. You're calling a biblical sense. Okay, life and corruption, and your warrior. Dear Panade, no crune. Oh. And the crew won't panic. I know what to know. It's in yes, I bet by no why Blair. Marty, and Branchard, and Branchard, Chawali. I didn't. Okay. Almost say, I did a chassis, a chassis won't get to. Yes. Into you bet me, I can say, in the sense, and Branchard, a penny Chawali, and Branchard, a penny Snawali. If you said, Nipabia, one Mpena, won't marry. Yes. Or for Mpena, yes, and Sana over yes, maybe Mpena, baby, yes, and Sana, me Baba, never call Babu Swift. Let me go with that. Mpena, and Sana, over it's in Bradley, that's an hour. Cry, Mamma's of no, I was awful. Ada, only Adrian, I didn't. Our layer at the temperature. I didn't. Or can send me say. Senior. We seniors. As my men can send the same, but if I say, if I walk and for no, Epen in the Quasia, or wanting to order. In the advance and brush trip, Epen is name yet. The our layer at Destiny and Branch. A warrior at Destiny and Branch. I am the pass a manual one sided will be a challenge, and your name the trauma, Reverend Steve Reverend. I didn't in Branch. Yeah, teach him. Spoke inside. Say only Obati. Na unim na busuafo a ade bia wonyanfo e patwati asem na so ana me se unim ne busuani bia nti no yes wonwene se boni bi kura betimi asi ama ya chew eno kura ne de da ba hye wakoma ade de wawie e de ba hye wakoma wawie hwe
ebo anadwo donko o fa fon e frɛ wo mpena sɛ sister mesrɛ wa abra oba de nwene sɛ abra ti be bia be ko ko o ba tia ne sɛ wo do pan hello mama ne wa be wurem o be wurem a o be ma na wutira yokoto o mu sɛ ewiase adie bia ye fan fofo le no aya na eye de se wona mabonten na ko tu se sika da foma wani jipa chese wa kobere ananso bo se obi di ache wo so obi di chewa o dwene ho se eni pe sika yo di ache bi ebele do na ye bi me ni ko nya sam kura na wa do de be kaka na yes we di fan fom we di ma fan fom o bia mi sam bibia o fa ya na wa ha na fi wa isi una asene no se na we na se kire se je Awurade me da ase Awurade me da wasi eno kura no ede ayede abiem me da ase se mom ni se ka se bia asomdwe dia but yesu esu se ede ene asomdwe ene esu peace yes ye nka asomdwe yes me da se ye na ede me se wo twem pena me da se ene wo wa minim de ne ana me se mpra twa ede wo kire ko efise se me ne maasi twem pena metumi asan so ni hega akwatwem pena wo kyana yes efise busuani bi anim me ma wo fie ma gu nsa bia wo minim wo fa bia ade chen ya utimi ja ko ade chen me utimi ja me ko ba bia wo pe bia ko fa foforo me so me pia won tina me hia ma si bia na se bia lenda bia metumi se ne pe obi sa ko metumi ga se ma me wane hwa me za e ba twati asam na se eno no kura no unya ka se wo nware pe oba ne ka se mate hwede bia be wakoma mu hwe eda e be wakoma mu ube hia oba a wani gin ho na wafrɛ no o awura me pɛsɛ me na wo tena na obi so ade obebi sa wo kane ne sɛ na bra ji sɛ ne awusiti wo pɛsɛ wo kyerɛ sɛ wo nware na wo so wo prove no ma na mu sɛ ampa wo nware hwɛ ni gye bia wo do brajede ede bruta brajede bruta anya ne na ha be ede me say ya mane nyenta ye mane gira ho so a very obi ti ho so ya aggressive e be other side ye nko other side eda awade ne ede ade ne tse ma awade ede ye che se awale ede ne se papa yi ka sei o se o fesika o fomo a we so fa fo no hwe wachi no hwe tu no hwe wachi ente sa ade a o fa na sumdue ne hu ntie wo se o hwe se ye nchewa na ade a wakoye duami atua wo ka woji a wo di hye wo to moko wo no obi ani asem de to so biem wo se anadwo be se wa no wo frɛ oba ne se wo mra a obeba ɛna se wo fa ade alifo da wonya se mo de fodi medi so ne ma ne nam enti ne se unyi oba na na etwempena da bia yam hye da wo so oba ne be da wo nche no wu a ye beti wakotum e de na oba ne ba ho se o wale a anadwo ewia ahomachete bia pese o hyesu bia betumi ahye so every day tembia mawali se kamiti kamera chizi metiba kasa mami ya boso me ko hye so aba na se girlfriend so metiba kasa so me boso me ko hye so aba eno no enye isa oba woni oba atwempena akoso ya o ma yedua no me ma misi ne yama no ho na ede ba wo yiri simine mama o ma wa wale no o ma mi timi kan tesa ko se de o kuna de ye be simine mama enye yi abehya wo nsa tina ba bo si de wanya wale no wanya ready ho ani so ntie mo de awale de o pe wo wale ho bia wunya wo no yira da ni obi wo kuna me ne me yira da o mi se twen kakra ba wo no branch de mo ye bom kra be se o ko se mo ba ne ko se mpase usuro bia na number 2 ba number 2 but dem dia pressure da so wo bo pnu mo a pressure da so ba wo yire de wonyi mo anfa ho no mpena wonyi mo ya akoso ya wanyi mo nyinse wo de nyami o me de ade kura gbense wo no na afo aso alo ayi water pressure ama mpena twe ba wo yire wonyi mo a wo yire no sika ho sika ni ho wo yire no etie mo de wo yire de ope bia obeya ma wo de ohia no bia obeya ma wo be ma ho frofre no a wo tumi se wo kwhye be ma no sa de ntina afro ba me yire ma ye no ho ade ba wo mpena wo nya no ho ade wo be da wo che na wo frɛ no betime wo kwasi ho na kwasi so bo kwasi so ehye so ebeta ba se osika bo du sika no de akọ ba wo ba wa wale no won tumi fo sika nkotwempena o ba wa wale no won tumi fo sika nkotwempena emu ede channel we mo na benya obi for DHTV be se wa subscribe wa ha ho subscribe to the channel obi for DHTV reverend
o man point to was say o na mo na say o ba na jo na say mbeto na na nti kire no man point ni o say o say the kasa na o ma implications you are dibia you are disadvantages you are disadvantages and you want merits yes the kind of hano and you taste yeah describe we be to say bia papa wo hone ne say any boni e wo hone say any keni be be fa but we are talking about the taste say good ni day wo mu yes it ni day wo mu say that the implications sa consequence wo ho sa be ye pen ni de mu ni da e wo de o ka ba don ka sa man ka say me ka sa ba mi yi o de time o de time o de time o de man ka sa na ye bi kasa what be your point sa ne tie it is a implication dia na ka me wure yes but the e wo empra twem pa ne say yes se wo da wo be ma wo da o win po say ade ba ti mo bi abagiska wow onye I'm telling you so ba be chop money David yes man because who are going to tell say okay I've thrown me wale no o ye kwasi ade sisi a betimi ade because akoda nwum bi obo nansen I was say o say ade den say onya ge bi na ade na akoyi bi ama no wa wiye no na obara ka black of face say me ma me yare me pesika ja e was ko me da say me so hotel wan fa ma u betimi ate sa kwade utimi nche no mo sa awradi hira what kama se me nyina ma ne reverend Stephen what kama se mama what ya se me na say intino se empra twie no masa edo hwe o mu se aware ya no ye ye ne nhyehyeye empra twie nhyehyeye ni e pat what ya se me na say aware ya kire se wo di bow tie ai dai ayro me ayro empra twie he o wa na se wo get sabi say we be blame disadvantage ni advantage oh ni tell me keep administration now no dey wo taste ni mo taste no ti wa wo me bi a won tia ye ko ni taste mo dia wonya yere sa ene wo twempana mo de na taste wo eh de good now na no ho ne ye ko ye wia ne akọ consequence wo mpena twen eh sanity any consequence wa awari mo awari so consequence wo ene mpena twen so consequence bibia e de dia bonwe mo subscribe to OB4 GHC and let's go enti yanko for start aba online no so yanko anu no eh se woni oba bi twempena sebi eye 20 fi a opa na okọ yes opa na akọbọ nsawa yes sebi kanena na minima urade na me twempena no yes o girlfriend ye ye se kanaka sabu jeni bi animu masa wana nimye obati se abaya we ni abrante bi nete otwa movie onim da what asem na say ni triwi doso ensu no nim ani da mi ko ye ko ede obi nya ba na really free me really free anu kwa de bi kura be tena makoma really free no o de mamfa asem bi mafam fafam se ade e fa ni free nya da nanka obi a ya ma na aduma aka bosunso a o disika e betimi de ato asase mi o disika e betimi de ato asase mi esi fi e be na mi bu me si e be na mi bu wo ye wie program ya obati ase mate what ya say na say si e fa de fofula na say nya da na ka sa akra ne ma e de ninti ene ye de ma na wa di yes sani ba ya odi bi be hwesebe na sefo na sefo nka sa amba o fura gonwa no ba mo ra afuna what ya say me da say matiase empra trade de no ko ma entino masa empra trade de o ka se nya da mente wa se nente wa se kira efise ma twibia hu ni da ede wo eda ye ko na messages kakra bi aba na me starting kan de eda ko na so side na okay se ye ka de we wo o ko na ka sei ene de m ko akose manu na dua no no ma me na ede pa o me busa se dua ne be no na ma o wetin se ono a emo ene nkwai nti wa kire mu ade a wo ye ma wa ede yes enti awale de ma ne ye de no oba wo wa be ma na oba o mu awale no oba ni ntimi me hodi ne be ma ne kunu se wa ma misika ko emiti a me hawo ko awale ba Mpena twen oba no self ada wo ba he ma me se ko awale ni so ba mati enti oba so no wo twen Mpena
oni adwempa bi afa ho wo sika wo ni sika o and ba ka me minum say ngo no Mpena mo ya dey to impress you say dey be ya abaware no ono woni say dey aduro no edu be compare no no twinti enti ma wale enti ono wo pe bi o ono dey akọ da person say Mpena twi bi ntimi na ware ana ebi betimi ya wale ba e yam fa dey and of Mpena twi ni mo no ono ade wo ntimi so obebi dia kofi obebi bi nti wonya wa obi kura twi Mpena timi wia be ma no de ko yes because Mpena no na twi ba oba wale no ntimi ko wia ni kunu fa nwane e ma ni yi awale e desene Mpena twi ye hwe se wo si wo niema una no ba isi niema na okotena no hono be se wo hwe ba na isi niema na nya ni nyina wo se enu bre isi me say mo me ga message kakra Belinda o say Mpena twi desene aware o trend bofo na me twi o say Mpena twi desene aware the reason is o twi Mpena no ba ne te be na to be o ba da bia o eni o mi no heart rent be wu Father Prince was say aware ede because aware ede abusuani nti wo ba ne ba wonchen na bibi to no kura abusuani ni okay and so say but ya kan implications you say ne eja Mr. Eja on so dem no master na son Mr. Eja nti o say hwe ade ya pa ne say ade bachi na wo yire ede ntoma abonu na woto Mpena o ma wo chen fa ne ntoma moni mu da nti Mpena twa des na ware kusi se Mpena twa des na ware efise aware depression kusi mo wa shebi imazo se Mpena twa des na ware oyiwa because budget ni mo ana ne kan ya no onna nwene Charlotte also se Mpena twa des na ware bawini ba be see what and there's no washing no oh mumbo mo ya de erodi nshira mo Suzy say enkaware you Mpena twa de o jane furo Suzy akora we wo Suzy watch man Suzy ah kunyi ba bia o ma fa o tie ni kasema wa jane awale ye Bernard so say aware ye because aware e ma dignity kosoro Mpena twa ye Obapa sika also say Mpena twa des na ware because those days are not Mpena na o sika bebre o confess Oba wa dey oh you are the confess man short that Ben we Edo was Mpena twa des na ware oh you are menia eradi nshira wate ne girl bi anu one need it or enjoy the relationship more than the marriage. That's all. And oh yeah, na sisi o tu me ma bro ba tai wo so ya Nana Boate was a warrior ede worry because warrior you become a responsible person and God blesses you into also warrior obey a responsible person. Then you measure and Nana, question no ma as one just a simple any warrior D3n yanka consequences because after reading the message the consequences I won no on the don't say I was Mpena and I said was so why because yeah ka ban dem afen ye be tira mo say bonno wo bia because yeah the program yeah to educate people because obi be hu say dey we there but onim consequences or dey we no but we hand the program because all before GHTV a Christian channel and the dey bia no you will reason here send the bear both angle will be able to be the abundant to man eda now can our lady dem fan say wono oba na me we bi ti say musi monema yes when say moti wana musi nema say bia wo hwe oba nanim oba na hwe wanu a eda munya no wo mu no kura no ube sa da no kura no wo nwale ya be 2 months wonya sa de ni eda za de we dey o si have different business now so ni si nema o hwe na ni hwe na ni ma no enye ema nyina tie obi obu kwase ya no ene twe Mpena yes be ma ope kwase ebuo ene twe Mpena obo ope kwase ebuo ene twe Mpena because be ma ni me say me nwale o eji no
se menya bia kwa na me pamo kra obi se fo yes ba obi a wawale nso de o ye nyina no wan na yere dia enti emu ode mu nyina de de o mu de dew wo ye na dwuma de dew na ye dwuma wo ye dwuma de dew na ye dwuma o mu nyina wa ni je wo de sa awale de mu ode nti no ye nyina ye ba akonti ye nyine ye ho na ye nyi bi na me ye mienu nyina dia ba mpena twen no ba ma wo twen mpena na wo ya de o ka se o ba se me ye adwuma nti no be sensuo ma na se be ye adwuma me o ka se se me ye ma ade me nya ho adwe wonti no se kura ye be se awie kura nwale me obetimi apam me nti me hu nya se ma beta wachi na okọ na ye ba fi abusuafo ko tumi ka se ho na se we ye nim no nti na ne bibie wi aye ko da na ye de ye nim no o me hu vie ye yu e ho na we ho aka ho e da bi wom but se woni bi kura na wale a bibi tu wa oba na busuafo na be ma busuafo timi beta wachi ma wani je ma de wunya de obi wo mu sa awale ma wale de e mo de enti awale de esene mpratwe de obewura bia wa wale a na se obi nwale a wonni mi onoko ba bia wo se di ni de ma de wa wale ne sene de on wale because ono wa wale nti yenim se wo ha enti ba wo twempena kwa de aho wo kan implications no se say nyam ho yam go ho they say you free wo last question wo kan wi afi ne be consequences advantages yo yam go hwe wo he genesis a empra twa kese pa Nyankopon de ye ma Adam ye papa Adam ene de obi ne ni ohun so ba ne to say hey let's say empra ni wo dare adi no tu ye first history Adam plan first Adam ye o de ko ba bru ma be de Adam tua sika e de ma Nyankopon o si we ni me mfe ma fa o firi mi mu etu na msusu o mfe mpade etu kofa o se ye se o mfe mpade etu kofa na de o si mfe mpade bi ade ase o wan mfe ye se ye vri wan ansa ne akotu da bi o mpra twen no ti twen mpana 3 4 de no asa wa kai bu ya ofo da bi mpade ye se na meba tobo bijio ti meba o se mfe mpade o ba meba sa mpana twen susu de unique formula meba o ti mere ha akọwe ha na me o dan na me gina so me nka implications so okay den yanko den o hwa o be jam na nyina obi etie mi a aso akata wani na beti wani na me da se obi wani na girlfriend na ho hwe de hye e be hye Adam yes e ho na me wo o kan se mo se wen mi dompe mu dompe wada o yuwa me pa to asem na se me honam mo honam me da se o bo ami mo awurade nhira amen me talking about taste obi atestem za se empranhwem nesna wa yeso so minga ya ni pa ne hu se me na me ma wu me aso obi si mi bi so mawali o mawali ale what ya say mawali what ya say na say obi si mi empranhwem za oh ebia se bi onipa no de ebia fe na wa betra chende no ebia o ka sa mo ka no se asmani je point na me hama ya kan pranche de bia no me hama edura wa de na asabi yo ka sa o se enipa ne ma point na wo se point na emu ye clear esa wo so yes esa na tie yes what ya say yes dey offer you apart eni tena me ka kire wo se me twa bi ne esi bibi so we offer you apart na achena bo empra kase pa esi wo twere se yes Nyankopon wanje Adam teku ana sempoa yes me pa to ya say na say but awale de ye du teku on se aware de ma miem kakra aware de se se ne your religion and your tradition mo aware ne ye ya ba wiase no and your tradition kakra be kan and na ma now ye ji because atan no Nyankopon no policy na a tradition bi ani aware me da se ne de ne se wo hu oba no mo we ne je no ho a mo ko na busua wa mo akosere yo wa be yo de na na okosere mo ne be mo yo me da se o se ka se uko kapi in hand uko sere bibia ho na de akona ede pa what ya say na se uko sere bibia different from say bia uko fa bibio what ya say na se different from say empretwe ya ade wa fa kontua ho hwe yes free bonto free SHS bisa ho se sebi obi a obokoro no hu ne na ka kire ne se ebra emokro no bi obeka wa adu atem yes uni ma ko ntia o fa siga ne efise ade na ofa no ofa bi na so obi anche na enije ba na kuma mu no dosu wa
Eda kakra bi na me kakra meka no me gina Adam de no yi yen so Nyankopon bo Adam no na ye ono go bo bi atutu na Adam be request say na Nyankopon na o bi atumi de waya me nko a Nyankopon fere oba ne mane ba emprantre lo mo twen eti de be so be ma Adam ada no yi ne mfim pade no wayam no wode aye oba na mane so eti nyame e no hira so preko ti o be ma ne hu no o die what me don't pay me do when never friends so by say na all cast of me mu na ba enti when nyame ahira so awi all cast of say look here enti o ka no Nyankopon hira so Nyankopon fe be so je say one dey don bere dey nyame ahira so aba e kwa wo so wo kasa no kra no ka say mpra twen wo twempra wo timi twempra ba emiensa Adam ma say nyambo ma wo mu ba ko ma say enu tina me kire wo say mpra twen say ma say wa ya sa na yakodi a still no before GHTV afa ni ye be call the consequences e kwani mi enu nti say de be ya menua ba ma ahwe me obehu mi say ade na ye no ye wo consequences wo ho ye wo implications wo ho nti wo twemp na ene be bi ye kaka kono ye kan de wo afa ni abedru the advantages and the disadvantages now no ya kan de which is the advantage afa ni ye be call the disadvantages e wo Mpena twem message na start table disadvantages e wo mu ni say aware advantage woom disadvantage woom Mpena twem advantages woom disadvantages woom nti afa ni ye biko nti aware disadvantages e woom e bi ne de reverence yo hwe awale disadvantages e woom pa ne se sika no botoma ho nti me mare sika anu botoma nti me mare wo ko ngba wale da wo ko we ngba wale da oh say na me make comment bi say Mpena twem kese pe si Bible wa hwe ya wuti me obeka say e bia Adam otwe Mpena David Adam atwe Mpena o ba na me kire say ye de chair no sa na ye de chair no edew ye da ba wa ya hwe so sa netie of an free medase it na me pese me kire say ade bia wo fa no fofo le aya obi kure hira so ma wo kura na say wa anye wo hwe kura hwe de na ba wo mu no ukonya ska of na wudi a ni ye sa netie wuji be de jignis come ai no awini nyina ba okobre me si we na nya sa netie obe ten mo hwe de bia wo ka ma say mame na tie fo so be ka me dia ma yes and no obi just say e ba de sa obi just say as manage Mpena twem say ade wo de fa ne say wo hu oba bi na edukura ote o ma me fie o ma me ne toma ni di o papa ne toma ni di so pa du furu be say ya ma sa na wo se me kwa kofa oba no na ma kwa kohwe no o say hey me de share de wuti me fa ne sa o ko o ko fa na be hwe no o ko fa na be wale na be hwe no o say hey ma toturo wuni nim na se wutu na si me fie ha hwe be ma no betimi anante sa o me sra me pese me de me wan mu di she o say he aduma ba na ye ko chen se che se de bisa wo ho no o be ka se che se ewurade trimu pode ba wale no Ewurade Nyankopon o be ka se trimu po Nyankopon de creature wo tiri no dwetre nyina ai se wafum bi enso sa o pa de fodie me pa de wacha se na se adefo de yo de pa ansa wo wunya wura fie wo se kim ye be ka kire wo se he ye de hye no he no si tie be se be nku amata ma na sra yes aware na wo be ye no o mo be gi na chiri keke kura me be ma ya nsia na se wo gitum na se wa nkofa nsia no na wo kofa miensa asama ba abranti we onka no kura kura ha wo se oba fi ha ne o ka kire se made of honest o be di e baba ne ti na yensia afi okofa miensa na akwaje kakra ma ne mo ma ni na bre afi baba sa obo mu se awale na se kura bu no mo hwe miensa na we di ta kwa akwan ko nye sigo hwe ha wo ni atete ye wa wale na wo de na ba fie no wo pusi sika ni nyina de akoma busuafo no na wo de na ba fie no afena mo be suma ite se de elda sum na me ada ireza wa ireza sala wa GHTV ada ireza o ka so sum na no yi ni sa enko what just am na say afena wo obi atesem sa ma ni je Mpena twem so me ba ni ada ya be se ba wale o ada ye asa mo tete mi se mi ye program obofo wale aya me ya sa me ni se obofo aware enye se the producer family ring ma me da se na da you ya kwa ko me se me ba na ring ya konga that's it man I have a ring shit.
Because who said, yeah, Memo be akwa baba obi for DT. Maka na shamino maware enti. Message na about 4 from the same person. As what you say as manager. Maware why? Yankwa. Obo for what you say? Wodi na ba fi wo pie se sika ni nyina ma oba na busua na oba tena fie. Afuna wo ba dwene kwan a oba fa so a. Wo ba tu apia. Wasa test bi wa ba. O anya hwe. Yanko. Topic na nani je ho. Ope asempa. Ani pa se no betimi aboa sa problem na dwetire. Ai. Yes. Good. Ani tinu afuna wo ba dwene kwan a wo ba fa so a. Oba na odi na ba fie no. Yes. Obedidi. Na se musio mo. Na obiso se miura. Ene me every me ya. Medical hospital. Medical hospital. Na ka se adwa. O se sikani na me koma. Busafo na mani ya kakra fa na ya wale. Ya wale je. Ya wale je. Ya wale je ntinko hospital. Asema besi fie ho no. Eja beba. Masa what asem na se. What you be fa papa? No da yesi. Pani me ma unsem no so poso de kakra ni kwanya sa na azai. O se ya wale ye nche. Nko hospital. Yes. Yeah. Eti me die. Me si awale de. Masa e de bia ni. Awale de bia ni me dia me de ma wale mu be me de se bintimi o se de ende obi kai ende is understatement. Sofo. Okay. No pushi ya ika. Ma menchire no bibi. Awale de. Awale de pa. Nti ma menchire mpra how you. One. O Mpena. Wo hu oba no. Wo ko ni fie. Yes. Yetimi tu nsuo go ho because ye nim wo fie ho. Wa go wia. O konso a wuntimi nsimo pam nwura fie o se me hwa koso ya. Ye be hwe. Ye be bu okra krama bi e be dwa gu so no. Yes, wo be wia kodi. Wo be wia. Enti no ye betimi de aba apamo. Yes. Ebi kura oba na na Mpena wo sa ye obi ge. Yes. Wo hwe a wani be ba ho so na wutiri ni ho. Obi mpra ye obi mpra. De to so biem. Hwesa wo no oba Mpena. Na wa ko no hu ne maame. Aso na ho te sei. Di obedu atama wona mfo no wase no ame ne wo hene. Ezu no ni hu maame ni papa ni. Woni bibia ba di obeye won woni. De to so biem. Wo no oba Mpena. No oba be hyew dem na wawuo. Ho na be se Mpena twen da wo be kam ya te. Ba bia do be ko se wo mpra na be de be tra. Wo se wa na bi branch na se company no bi de bi ma wa. De to so biem. Wo no oba Mpena. Woni se Mpena na etwe no. Illegal. Bibia betime sie ehu. Etu oba wotime fa obibi. Yes. Ubusa no ebikura na do akodi no ubusa no obeja o. Obefa TV no wode ko. No wode connection ho. Me ka se madam fu bi ese opege bi na me nkoja no. Ne en kofre no. Ena we hu nti be ko ne ko te fitiri. Ge no so no na ma me se pa. Ne fre ge na ya afi. Edram no se wapie efri edam no wapi ofri efie bia bonten. Am se na ya mpa cho ye fre wa se ne ma me. Na na ma me peja ni ti no. Am ka cha madam je fi na go Mpena be ye nya ye moa. Na so ka na ya yira ko adwam do fi okura ko betimi asomo bi se ko na kofra na ya abira bi because ni kunu si ni kunu fro sepra. O ko no ya de ma no ma me ko na ma ka se o kunu fro tu de ja ne ko. Yes. Ba Mpena twen ne ko te kofra na ma me. Mpena twen de sa to su biem. O no wa ba twen Mpena woni ehomobro mam. Yes. Akawa minute. Se wo sika se oni sika. Oje. Wa nya ma no oja o nti pressure go so. Yes. Who are doing no afro or iPhone why nyama no oja akofa foforo enti kro no kra ba akobodi afa iPhone de akoma no yes oba woni na Mpena na waka che ose komde no ono oba Mpena odi fried rice o wale a we ni fried rice ono oba Mpena odi fried rice o wale a odi yoku gale because we ni fried rice ka na nso oba akobobo sia Mpena twen ni be kwa wiye no na de ka ni ukodam because of Mpena twen enti Mpena twen how ni nsem bebre ba wo wale a wo yire wo ne wo yire mo ho kire mo a wo yire abusuafo obi kro mo timi boa wo ba ntimi kwa ko diska ene de ye diska wo ma minute mani bi ba wo Mpena na wo ba ene de bo na mi Mpena ma me o be ka se na wo ni sika nka wo be ma no ni sika nka ne Mpena ja na tiridie na pe be ma afra na ne Mpena because Mpena na ho no I ndo ho no ma me na nim se Mpena ye sikio enye ntino ne bu afu Mpena ye twisie awale o ta na so Mpena ye twisie Mpena ye twisie rebata no Mpena ye de anasa awale de de no so kan sen awale nya de chichirim de tie ni se sisika ni fia o wo ni pa na wakwa gine di ne fre busua ba fie no wo kra ye na shi yes o mo ye na bufu
anu ntino me de be se mpena twa na de chechu efi se unya ware a se woni ba wa be yemienu e ba wa asem na se woni ba kra wa me fa se woni ba e bia wa ware nti ma be yemienu wa be yemienu woni se wa yemienu o wo yere ma me ye dai abaya ni ansa wo yere papa ye dai abaya nan abra wo tua ho kana wie no yes yesi ye wa akanka se bi se wo ware a wo ba wa ware abusua me da se enti wa ko fa ba e ye abusua ni nyina na wa ye dai akofa to ho so opa ma se bi si aba abusua fie na wo ye hu wo ho tenasi ye ma me na mam point no wa hane ye ko what asem na se ma se bi si e da ya aggressive one point bet ya ma se bi si e wo yire abusua fie yes na ka se o obofo na ware na me ware ni kura 2 years mai 2 week peti benche na haje ba o ba to wo kokura ngba wale ni kura da se sika ni fia ware ngede masa e ti se wo kobo bosia se awade mu pressure e be to so a esene sebe e da be pressure so don ni chompana na obi afa pressure de esi na me da na me dwene se me ge ade ba ti obedi de oba ba e bia wo na wo pesa ha na wo de be to ho so but what does na say because me kan na me twempran na wo do so because obi a chensi me ba me papa bi an ka chem say hey ma wu dabi me fa we ni ma fa we papa bi an kan chensi wo bla be masa what the point na say me chese wo se sebe ma ye funu bi anu o ba rege o mpra pra ti mi fro no nya ka say hello me ba jo me si we wo na no di twim trim me di twim trim na yes oh network no na oyere de obebe fi oyere de fa fu ni twim trim na ha de obebe fi wa wali be ku 100% sa wale na wo di wo ko fa ye no wo si ani de wo mu wo ko fa ye no na be mu say yes sa wale ni je kura nya de enim sa wale ni be je ni ria eda rebata no ya de ma asam na wa kan kwa chempena stella no before GTV ene ma pad say no e ha na wo entitie me me dia ne say just subscribe to the channel then share my no mo hwe na nkuni de mra e bi mra me so e bi mra wo so e bi mra ne so e bi mra ne so na de otientie so ya so bi mra ne so ni nyina ya ni obi for GTV the best yango asam na wa kan say o wale na se ewuro be fia na anu sika do se be twuti kwa chempena yen se bi mra na aye mra fia na se o nkoyi utiri se me no ba we na o me nanyem e ka bi e de be hwe utiri mu no Gana kra wo do na wo be nante fom ye de zuku visi ni na wa ye ni na be budget wo nan wo de be nante fom akogada fi krum akon fantino no fantini ba akotwempana no wa be wu wo se ye funu we de woni funu be de mama de ati o na mo se bra hwe da na se nye de die to su biem eno oba antena entwempena na se bibi ntu oba no ganjo se mebeje woni bi abontene obehia wo obebi wo no mfele ade a abontene obehodu atadiem wonan wo se me wo so kra obehan go akoyim na onan perform sei ade ntia wone me akoda wa mamisika won wo bi a wawale a wonne yira dama ne yira behodu no abontene so na da wa mamisika won bi da kupani bi kra behwe na so oba nkura ntimi nye na enso empra twe oba be utimi hodu be ma me am de mani ehu bo so do ade ehu bi se wadi wa ntua ni ya ho oba hodu no oje ebu obi ni ho wo so otua ji se wo be ka chense wo de fato oje o ma wo na akoro no de to su biem empena twen kwa twempena na baba ne ka chense so wo hwa nipa no awo hu no no wo hwe no anu mu se no oba ni gina ufi anaso wo de ma na so ni ta police for ne de ne be chi wo ba wo bi o ti awale ase de police for akwachi ne se papa ne se o ti awale ase ntime ko je me de police for akwachi no e bi si da emra kra ma no kwa ba wo twempena betimi achi atum ko se illegal oba no be dawdam no owu a ye betimi achi atum mutimi ko kampo bi se wudwane ba no we ni dadam na se se ba ku wu a otimi fira busia for ka se nipa no owu ntimo mra na ye meso ne fa no ko she freedom ba no oba twempena na oba ni nwa na ba ma ni ngu na ye be ma na ye oba de fere se nipa na bedam wo ni hwe de besie wo ba jelela wo be dem ama o hwe ya ade be bi ko wo de aduane wo abontene wo de bi wo fie na ense aga sa wo no akuno ebi kura akotwempena no ba bi ni ama na duro ko ya abortion na etefa so no aba ho empena twetim wo bi bodam wo ba bi timi ne be ma twempena abon se oba na ja be ma no me wo fa oba bi ja no wo bodam
One number with it has in a so banana. Damn, I'll go here to school. Well, what could I do? I'm very comes and I in a sort of made sense that I'll go here by the school. And not Ojan. School need the other arena. What about them? And Mamma below my Damana moment and I find in a branch or Banet Obama bit to meet in this casual about school. Our nature, Mpena. Who wanted to answer one another? I know they made it. Obi or him, they are made 2 for. Maybe a mamma. A settle. Oko for bar. Oko school. Mpena catches on him, I school near. And when school many I'm a wife in the pool. Because Trawa or we have a catches on your classmates. Mister Namejo, no, we are. Mabawalo, dear, I am one. We are school number and a dear. Oh, maybe not 10 gun and 20 gun and the J. If I told you a problem, why not? Or one. Then be sure we are Marco school. Marco school in Mamma, dear. I have one. Not. Well, last word I would be somebody like Zini, Nami, Sour, and Panachin, and I say Panachin. Mena make can say, Yania Wahani, Christopher. The topic in any discussion doesn't mean say so Sebi and Yami so. Where me said the first one, Reverend Steve or a software or preaching a year Yamijuma be and yet Sebia any desert or champion. Not yet the baby any pair dream. I'm the implications sitting here. You can buy a bedroom, say your disadvantage. You are dear, the diablo. Empty will be sure because it's sophomore and idea all some managers. Also, so there's a programmer. The person the baby any pie dream. A man who said, so we who bar and then the champion and marry. Because some men the champion, then a man Fasama, Nassau Barney could free man. Dear, and I'm it's so hard here the food. We are some of the food. Yo, said the American Union say, oh, say, Elder, no, okay, Bino. Now, or can't fa a woo near dear Moses. Here, our dear Benes, I am in the beginning. Ah, would you, Musumo, make us a walk where Musia, acquire mamma, ya do take an ass and one. It's or barn one in the dam. No, found to throttle. But what does I say? Oh, said down, I am Rabbi, and Yena, yeah, governing sanity. It is her and Marana, a governor and Prantiano, and one supports our young mind. Yes, it is a me worry. What does I say? That's a new obati. That's a Sabi, Oban, if I'm not a trotto. You better be some questions. Never say. No, yet if it's all the local hospital in Bar, I heard you a new D. But that's it. Nabian, and yeah, autopsy news a poison. I'll be man was a one poison. What is someone says? The Nepemus with you, Bernuna. What is someone says? It is a new park Casadia. And you say, A. B. S. So and Pranche to say they're not welcome. And now to say, but in the year, and dear be also perception be brave and a woman. Just also say the pantry plan. Oh, the ambassador to say, about preoccupy, and by 1 year. Who's Tedino? But what does someone say? Quaship, and running Brana, Bible, the entrance for Flana. What's a Bible, the entrance for Flana? Bible says, oh, Barbie, what if I may be quite da? Yes, send money a day. Oh, Warren, and then I did. Sex. Oh, you are. What does someone down one there? Yes, sir. To watch him planning my bear and my bed 10 hours, and my bed 10 hours. Only my 10 in a yes, so no one. I said, the across of Naka, and it is a war barn. Who say be away, say, what was your 4 minute dear? That's how much man. Today's why we bed 10 hours, oh, send it, dear, and only the Drew. Then you met me out, what is our Martin in a wow. Oh, wow. Now you're all return. Aha, dear, power. Say if you did you smart, a bit me, maybe drop out. Sanity. Into the other power, and say, show money a day. You are, it will be who will be up. And then I show an idea. A dear for Michiamo, one more OB4GH, South program, bueno. I'm say a Radinian coupon, a shell. Well, do take you and a simple, but subscribe. I guess our program will know. A Radinian coupon by 1 year, and the Delcoma Subiano, a Radinian coupon bay. Yes, be a negative, I give it a educative popular, there be a positive because a reason will be an mindset. Yes, but what does someone say? And into a day, how
a ɛwɔ wei ho ɛhaw a ɛwɔ wei ho ɛde ba yɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a wo a wote hɔ ayɛ wadwene sɛ sɛbe wo nwale da wobɛhu obi so ɔyɛ n'adwene so ɔtwe mpena akɔsi awieɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛhu bɛmɛti wɔ mentwe mpena ɛfiri sɛ ɔbaa na mene ne te no mekɔ abusua hɔ wate asɛm no ase saa ne teɛ ɛno nti no mekyia muslimfoɔ nyinaa bio ɛne mekyia obi biaa deɛ ɔhwɛ m biaa mekyia obi biaa Eda, also car last week. So, Master American say, or can say, be said, Bible to say, oh no, back or die, yes, and the queen one day. I have read them. Look at Hebrews 8:7. Or sick a canea pamano. Can from Swinny Huang and help for an itchy quiet. As a canea panel was all until my years to buy. It in branch on by entity on the years to buy, it years to buy, and I asked 17:30 or say. I can only Yankupon Boon and you go near my hood also. But say, dear, or send a pen as I say, I've been feeling branching, and it's an enemy, you know, see a film. It's in branching, dear, and yet, say, Solomon Mpena, yes, to buy and branching you hope him. Solomon can yes to go the assas or can I mess with your woman? A woman says, so my being to know, Pia, what best old tear, or quite heavy beyond and branching yet. Okay, asked. 17 was in pain as I say, can they Yankupon Boon and you go near my soul? But they said, dear, we are maybe I may show we used to do so wally and branching and farm will be and below. Yamishla will be a Yamiko Michel will be a Yamislam. There be a Mokosha, you will never be the mamma Yamislam. We are maybe a Michelle said, worry. We are maybe a Michelle said, worry, because our year and branching yet. As o Christo ni fan praise go do e bia na utie dia de wum o ene na yesi ade bia de bia wa bonyono ho na me de 2 million ma no mfo so mo ware a ene ma bi wo ho a mo nsesam firi ho ntoma ye de bobo yemu na da bia obi a wo mu be ma no fro ba ne nchen na o dress afo ware wie no atiada na da bia na aye ho sakatu ene di problem ne ba ne ti bisre momma awade nya akono nsene mpratwe se de be ya dan no emema na ni be ka se o be ware. Because worry you still remain a young lady, a beautiful lady, and the person. Thanks, the name still remain overfull. That's an empty. Bye bye.